RDC wa Kagadi yanorteraho ajemerere ibikorwa byo gutwara amateko mu ngaro kandi yasima police hamwe na UPDF ahabwo kujahukira inshongeji nangwa tune freedom of worship urubunta ashime kuba naramye edine yarkwenda kunketi dini nkeke cy'urukureto ngo abantu babiri nabwe nebyo kucondozwaho aze cy'urukureta byakajya no kugira ngo bamanyangu itonto tubyikiriza ngo ntati ntujya kugaruka twongeze mamani government niyezikira abantu aba kandi UPDF bahireyo miriyooni na ahabwa abantu abo yatira amasasi ababire bayihindura mu kindi UPDF yatuzikira twine miriyooni na esurukisha package wanyuma y'insobere nyenchakare ubwo mwoje utwatwine aje yatire miriyooni zo kurebera aha na n'abantu mu marwaro sobukera kimu ngo bakusa kuba Uganda rumu none bakusaba kwikiriza omwikirizemo oli bwari mu diventi muleka gumo mu diventi oli bwari mu katolika rakasoma mu kiriziya oli bwari mu kristiya kayikale mu kanisa oli bwari mu ikiriziya kayikale mu itambiro bora boli mu rokole ikaro mu borokole bwawe SP Perena Businje osi station wa Kagadi CPS ojwekire DPC yashaba abatura okuba bakarebi na no korengana nabe byo kwerinda okumaraho ibihagaro nkebi kibireho mwanya gwanyu kandi ngo ku osi cyaterekera yabagambira nko kuma abantu n'ebintu byabo mwamwine ebintu nk'ebyo mu mwanya gwanyu mu area yanyu mureke kubuhunamira oku kozere gibara kubi omububi baitu kitwende cyo kukikora ari byaho ne kisembo kandi mwisa beteri ayirikwa era lazima naribo bo butuku abaliri banchayi mwasingera so mwabunene erisawo bakaiso okwa bandu betu ababiripenda ko mwabunene abisira abantu 8 nabo bakitwa ehiireyo Uganda batwirwe kuziko muri Ntoroko district amakuru agagasha kwa Thomas Tumwebaze.